Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibman so ditanu di kapakate talabuka sa para ko ditanu di kapamaganda uay si saging kaya agama tanua agama Islam. Pengnitanu si kuallah dirtanu mapapas agyang kutu ay imbala sunwallah kasabab sagi inapad ko mga simbatan mga alai arga kakagya giyang kutu di kapangadega si ku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutultanu ko miyauna agyang kutu so paparangayan si iku Islam so darpa yanon nana datano tu mapupus kati penagian kaya pagaritanon nana miandiru budia naging kutua ay mananian na pantako akhlak paparangayan o Islam na ditanu di ipaka sumpah-sumpatan kadang pagpakaula dagyang kutua katawitanu saging kaiyaw pamana na agama tanua agama Islam ay sumpat tanuron nagyang kutatigin na amsilatum minal Qur'ani ala tafsilil akhlaq. So Quran na bigay sa sampul si kukyati pasalanian si saging kutua paparangayan si Islam. Paganero naging kutua al-wafa'u bil ahd. Ay mana niyan naging kutua kito manan si ko inibgaya kapasadan. Na isa na sangkilay so ori panwala oo pamaka sekanian dapat saging kuta mga pipi paparangayan na amay kamigay sa kapasadan kaad na ini pasadaian na ito man yan naging kuto a kapasadan yan ay ditabi ubod aw pamana ino kita niya nun kagiyas wallahu subhanahu wa ta'ala pituro yan si saging kuta kitabi na mapuro at iyan na wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tumanan niyo so ini bagay niyo kapasadan. Agi mata-mata na so kapasadan nami adno to mas'ul ayamanan yan na di kapalaguyan amay kudang katumanan na miya tagu kasaging kutua dituman sa pasad. Apa danan saging kuta tos saging kuta munafik amay ka dinggay tuman aging kutua kapasadan ini bagay kas isaging kuto pama na pagariya ka samay pamang kada ino kita nakaon o di inabang kadang kialipatan na umakatuna kanuna pamangan yang kau narila aging kutua antune ni ba nadang kakituman saging kutua pasadiw na ginan ayaw mana napad saging kaiya paparangayan na Islam miya kapia-pia aging kutua tao ay petuman yan aging kutua kapasadan ini beginian si saging kutua pagarian. Ikadua naging kaya tingin na annahyu anil qawli bila ilmin pud sa paparangayan na di mapia aging kutua
di ka peteru asiko kateru ada bang kau melang. Ay mana niya na ibarat lagi ang kutwa tutulan nada abang kau melang. Di kami lalahar. Di nga katawan ang kutwa kapakagedegedien. Napad sa paparangay na mapia. Adi nga dinutup terwa. Di nga dinutu ay mana niya na penutulan. Woy. Kaang kamada saging kaiya kini sa parnon wallah. At tingin na wala takkumalay sa lakabihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ay mana niyan na ini sa parwallah. Di ka kaya bangka terua aging kutu wakaturu. O di ina ilmu. Ayaw mana niyan na daabang kaun sabut. Oy. Kakagya so katiruan ka ko daabang kaun sabut. Daabang kaun katawi. Na ayaw mana niyan na kapanala ko to. O upama ka ba masugat. Na ayad na mararani sagiyang ko to alam mo na diisilakan. Naging ko to di pakasugat. Na tumo ito mo, na di nga dinutuay mana niyan na paterua, kaang kamiya kalibri, sa giyong kaiyakini sa parnon wala, amarat abetad, nagu paparangayan, aging kutua ding ka di katerua sa giyong kutua da abang kaon melang. Oy, ding ka katawan. Na sumumin, na di niya nutup ngulaw-laan. Oy. Ikatlo, naging kaya ini sapar o agama tanu agama Islam. So, yung kuto abang kabukalalakaw na sutig mga luks akalalakaw ada abubugan yan sa kararamagan daw. Ay mana niyan na sabab saging kutu alangon niya utuban sa pagtaw. Kasakanyang budin ni mapuro, sakanyang budin ni mapia, sakanyang ni daalawan niyan. Nakiling kasi ikubetad, udin niyan di kan dadalakaw, alagi du, da amatataguon, aanto na iniba, na kirarangadan sa iku mga pagtaw, kaanto na ini na belalakaw sa kasegula ama katuturo sa giyang kutu ada abanian ito tupor. Nagiutu so ka pa nakabur. Ya panatultan huwag yung kutwa kabaloy tatakabur. Datanud nuto geneki. Ruutan din niyara utakapatay. Na ayama penggulaulak umahsar. Napaka kebaloy ka amya kay itu akaaden. Adik kay nang ka mga tao, kakagi sa mga tao na miya nga ala, kalaydo kalao adam, na kuda po ang kairan. Na ayaw mo na miya kay ito karoo. Oy, sagiyang kuto, aanto na iniba na masa. Na pananggilaan tanong, iba tanong tumasupak. Kagi swala, na ini sa pareano to, lagi dito paparangayan. Oy. Pati wala tamsi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablukal jibala tula. Suwala na ini sa pare naging kutuwa kalalakaw kulupa. Aanto na ini ba na daabubugan yan sa kararamagan daw. Way, ayama na nakalalakawa kapaka anto na ini ba na kapanakabur. Kangkay nuatig wala bangkabu malebu giyang kaya lupa sa giyang kutwa dingka diikipa naslan sang kutwa saking ka naguding ka bumanatig wala marapang udi inakalawanan sa mga kapuro o mga palaw nasa bapro na kailangan as mu'min na
miaka pia-pia apa parangayan na lumalakaw naging kuto pamana iyo kitian sa kaibat miaka pia-pia aka pagilayaon saan to na iniba na kanaba kalalakaw aka panakabur kakalalakaw amakaruruyuda kalalakaw amakaruruyuda aginan su agama tanu agama Islam na aya ini puya-puy niyan si iku mga mu'min miya maratiya naging kutua miya kapia-pia apa parangayan. Ikapat saging ka iya kaya paka tipasalaw no Quran saging ka iya paparangayan naging ka iya ini saparu Islam o baka di ipamagula baka di ipangilay pangilang ini saparu Islam o baka mabaloy ada asyong wanraka oy kami akarata-rata utua paparangayan aging utua sedu oy nangkaino nasallahu subhanahu wa ta'ala na inaloy niya sa Quran atigyan na wa atidal qurba haqqahu wal miskin wabn sabil wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Mana to na begani watig wallah si iku mga didisigiu so hakiran nagubugan niyo pan si iku mga miskin naging kutwa kabenariran nagu su mga wata si iku lalan ayamana niyan na miyak kalang naguubak kanu tibdir ayamana niyan naubak kanu pangilang sa daabalinian ubak kanu pagisrap ayamana na pabila pakaliw na kaging kuto riskir ka wallah na kanabay lang kasing kapinggas to saging kuto kabayaw Allah ipuun si iku mga pamilyan ka na di ka ayamana niyan na pinggas to sa kapangilang lagi daging kuto adnap kasima asabab saging kuto lilimun siran wallah na disiran di mangilang sabab saging kuto sopangan ng kanna tungan na yamala na sabab roon na disiran pun pumumagay na tungo ibayran pakulog saging kuto yamana niyan na pugulugan sa mga rasig oy nagito isu agama na ay di suguin naging kutua di ka pengilang waka swallah na ipagisiir ka sa alungan na mauri sulang wana inilimu yan ka tunay kaya ko angon anto na ikiyaw sarang kaon na ayam ya kapia-pia apa parangayan na giyong kutua kaya tatabuan oy na gitu isabab anto na iniba na pananggilaan tanong iba tanong mapurangay aging ka iya di ikapangilang sa mabaluy tanong aswini limur ka tanong Allah na si tanong ang gusto si iku kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala di tanong maulog sa aging kutua bulabawron aging kutua mga lalangan o Allah subhanahu wa ta'ala naroon ka upamanami ang gusto oy naginan iayamanan yan na paparangayan si Islam adi ka mabaloy adi imangilang mabaloy ka asulang-ulang wana din ka din gulaw-laan naging kutua katatabuan oy kakagi suwaga matano na dinun wasak aga maalamba ka oy aga maayamanan niyan na lembak way dingkap man mabaloy giyam kutoy naloy walla bukhal bakhil da asyong wanon
kama balui ka ama ginawa ugiit nak na baka pangilang aka ginawa. Pada pensaging ko to ayatan ating wala innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Mata naging ko to mga tawa di mangilang di magisraf sada abalinian na miya adin sira na aya mga pagariran na su mga syaitan. Na miya adin su syaitan asusupak niyan su Allah. Pikepiran niyan su Allah. Oy. Na ayam ana nagina ni rupaan wala ko mga tao. Adiran di pangilangan agim kutu alimu kiran wala. Sadiram pagulugan sagim kutu agastu apara siikulalan siiku Allahu subhanahu wa ta'ala. So sama nuto na isa sa paruto wala agim kutu akapangilang nagugim kutu akapurangaya sagim kutu adidin abar kau pama nasiunguan. Pada pensaging ka iya inaloyo Quran pantag sagim ka iya paparangayan o kaya pa ka kaya arin sa niya nun naging ka iya tigyan na sa Islam na isusuguyan so kapag inuntulan si ikulang-ulangwan na batad si ikulang-ulangwan ng mga manusia sabab piya pansukupar nami paginuntulan ka oy. So Allah subhanahu wa ta'ala natigyan na wa idha qultum fa'dilu walau kana da qurba i'dilu wa aqrabu littaqwa. Amaya tigwala ka tirukano napaginuntulang kano sabab piyapan madisigiw padasagyan ko to mga didisigiw ayaman niya na ibarat to ba kabud pagkakukuma nabapiyang ka madisig na makapaginuntulang ka sa din saya mana niya na benar nagiyutuy mapatiru ka o giyutuy pa man mapatiru ka. Pada penayatan asugun wala at igin na paginuntulang kano i'dilu paginuntulang kano kagiyutoy miyakaran nirani si iko takwa kalak si iko Allahu subhanahu wa ta'ala. Iti sabab abo piya penaki si iko mga buwataan ka mga wataan ka na ayam ananian na kailangan na makapaginuntulang kaon. Boy. Padaropan saging ka iya ditano di sugugudan apantag si iko paparangayan kaya ti pasalaw ng Quran na bud sa mapi apaparangayan mu'mina naging ka iya di ka pagugupa si iku mapia nagusto di ka pamamagugupa si iku kalak si iku Allah nagusto lang wana po kang guna si iku mga manusia dito iso Allah natigin na wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan pamagugupa inyo pagisay sa inyo so kanggal ba kasama piya alal birri wat taqwa nagusto ipa kalagyan ko tuwa kalak sa ikwala lagi di barat aging ka iya kiaden aging ka iya seminar tanong na aya mataan na piya magugupaan na ya kaudatan saya may saysa ipuon si iko pangaunutan raketano lagi daging ka iya kiriksan ka iya darpatano makapapaaron naudar ketanu pakiteo na nadikan saya mabangun lagi ka lagi daya nagu
udah tanu mambu makita aun sekanusan adi mama makenag nagu sekami pembegai satu tulan seiku agama. Nah yang maknanya nadi itu mapung budak-budak. Nah sabab sagian kutu akiat aun. Ini sugu Allah nami adin agian kutu mapia na oman din pitugaw ina insyaallah na pakasagbatan sa ilmu pagkaumanan si so takwa tanu kalak para tiya tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumpah no Allah au ba ni watigi ni apa magugupai na sudi ikam beradusa nagu sudi ika preriduay kau tu na nagitu sabab pad sa paparangayan umumin amapia na pagugup sa giyang kutuaga lebek amapia pagugup sa giyang kutuaga lebek kay pakalao para tiya pagugup aga lebek sa giyang kutay pakapia pakang gaya guna si sa giyang kutay mananian na mga manusia na pagawatan niya na giyang kuto adi kapapakagup sa giyang kuto ay resulta niyan nakadusaan nagugyong kuto aya onganian nagyong kuto di ikapaka sisi mga di ikapaka tetalikuda di ikapaka paririduay nagi itu yay mananian na paparangayan na mapia na si itaon si ikumapia na gusto takwa. Pada si saging kutua paparangayan apian tulo Quran daging ka iya paparangayan akasebar pada saging kutua wasiatan kota pagaritan ging ka iya kasebar as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad suka sebar na padanan si iku para tiaya aya darapayan si iku lawas na lagi duulo aya mana niyan na aya ulo manusia na suka sebar oy ka diutui isa amal makakukontrol si isa gyud ka iya lawas tanu ginawa tanu nagyan ka iya utak tanu puso tanu na kailangan na mapurangay tanu aging kaya kasebar panganin tanu si ikwala ay bagay niyan kita no oy kama po mga nirunanan ama baloy taa masabar na oriano to na pusad nakasubinawang ka sa ayam ananian na sebar nakasulangulanguan keneg ka kailain ka, kagdam ka, ayam ananian na siir ka makatutumpa. Oy, kaaya ko na ka, naging kuto pa ma, na miyak kalala abalas wala. Aging kuto abalas wala, na giutuso, dilin mapumagitong-itong sabab si isaging kutuwa. Kalaian, kaya pakadiyan-diyan Wallahu subhanahu wa ta'ala natigina ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada penayatan lagi kita tiga Allah wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Lagi utami ka padungpan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nana ginan iswaga matano na ipupuya-puy diyan kita no aging ka iya kapakala o kapakasabar tanong boy kagi na nung pamay isa amala kapaka apas tanong saging ka iya dunia na sumalaon na si isa alungan na mauri boy kalagi daging kutwa tawa da akasabarian nana upama kabaling saging kutwa darpa na sabab sang kutwa da akasabarian na dirung pagutay ngayon na so mga manusia na kanabalangon ng mga pipiya oy
Nana wad na misugat tayo na di mapia. Na daun so kasibar. Na sabab roo na di pagti sa giyang kutwa darpa. Oy, kato na imiya suaya nami kumadakala si upar ka. Na aya resulta to na da ka makaapas ang kutwa kaya baling ka sa giyang kutwa ingod na aya mapunggulaw lang ka na pagka-transfer ka. Na gitu ikapiyaw kasibar. Pagkaapas ka ko darpa api biyalingan ka na miya ka apas ka panus iko paparangayan na mapiya amya kalala na sumalaon na isa alungan na mauri kaayad na ang bulaso na suwala ro nakakitarima aging kutua balasya na din na banyan itungan. Oy, sabab saging kutaw pama na karagnian mambu. Oy, kalagi daging kutua mi alo yang kaya pagaritan no apimbu basaan sa sutigilan na di kelinu aso na pisiberian na aya maana na gitu mambui balasian aging kutaw pamana mi akalala ada banyan pita tamanan. Kailangan na masunudan wag yang kay kataru Allah ya wag yang sumangam muslim ya maratiya sa subar kanu susabara kanu kukunik siuna kanu kal kanius wallah kadi kalau kanu na makapas kanu na isa na miyak kalala apa parangayan anto na ini ba na mala ibalas na bubukuon rekamatagu na kia bubaya angkau wallah kia bubaya angkau mga manusia. Oy, pada pensaging kutua ato na ini ba na paparangayan amapia lagi enggak ia kaputiis. Oy, lagi enggak ia kaputiis na min alamatil iman wa samaratihi pada nang kung mga tuuso adna paratiyan yan lagi ka na napatis nagu gupo na namata ko mu'mina ang kana nakapatis na anto na ini ba na biuntuganan o Allah subhanahu wa ta'ala si saging ka iya Quran at tingin na ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin katuruyan pan wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Gitu sabab ikala ketanu suwalla nama balui tanu aya maknanya na mga tawa mga patiis titu-titu miya manging benar. Woi, kami kapuru-puruanan apad si iku paparangayan amapia naging kana na ami ko mabalui ka patiis. Woi, supaya kaya naging kutaw pamana kapamagakal kabukugan o yagalbukian nana gitu anto na ini ba nana miya kapia-pia ama baloy tanu mga patiis. Oy, aki pipia-pia kakagiginan so agama tanu agama Islam kakagiginan ibuntal Islam aging kai apa parangayan anto na ini ba namapia. Saya tanong utama na saging kaya isaon ada pa na mga padiyan na pia saya utaman naging kaya al-kid radilatun la yanalu sahibuha hidayatullah. Ging kaya paparangayan na kabuku. Oy, nagupun kamapura ngaya ging kaya kabuku namiya karata-rataanan. Oy, marsik kaging kutua buka gatau na diskan yang turun wallah
Isana nakargen aging ka iya sifat paparangayan akabukug amiada ka ko katuruar ka wallah. Oy. Nagitu isabab pepengening tanu si wallah. Ama papasar ketanu madar ketanu aging ka iya kabukugan. Oy. Kagi adna pimbida-bidaan umanga tahu adnutuna kesala kakapamukugin. Nadum manutu agi itu ni paparangayan yan nakabukugan. Alang wana ato na ini ba na mga tutulan yan, katiru yan. Gitu so pada pensangot wato sangkota munafik. So Allah na tigana inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Mata anas wallah na dinian turu naging kaya ayam mana ni nabukug pekawatan saging kutua turuan Allah. Woi kasabab saging kutuas kanian na mia sipatian mia perangainian aging kutu akapamukug kapamukug. Nah isana na upamana betad amnya karata-rata apa parangayan na kailangan na mabaluy su mukmina na gusto mukmin anto na iniba na maawat masanggilaan saging kana na niyan nakabukugan. Gitu sabab so Umar bin Khattab na metero yan na pagisipan niyo ginawa niyo ko una ang panudarkan no kapag isip-isipa. Pamagitungan niyo so ginawa niyo ko una ang panudarkan no kapag itunga sa alungan na mauri. Na amay kami agad na maka. Asa kana ruka dimiyalam saging kutua kapamukug na panganiyang kakwala apapas niyan kau to. Kasuwala na mukallibal qulub sakanya ni maka papar saging kaya mga puso talayangan niyan talkubnian nasa kaniya ni maka bubaya-bayaon. Oy na penginutus ikwallah na sumambu subudeng kesalak adinian di kapakapamukug na panganin si ikwallah amadin nutu da amalambu nakabukugan. Oy pamakap kesalak girakuan na minidulas tudila dami paar kakagi sana nama peta matutulan lagi kana nakapamukug. Oy pekebububay anaka dengan kagi sosaitan na pulan ang kanyanon. Oy andi manai dika di makapan utud sa antonay ni ba nakabukugan. Kagi itu kabaya usaitan kakagi ang kanyan mipagi ketak ko kapa kauma si ikwalungan na mauri si saging mutwa neraka jahannam. Nah gitu pengening tanu si ikwallah adud na malam bulamba akabukugan saging kai mga ginawa tanu mga puso tanu. Oy na sabab ro nakiato ko tanuanan na pangening tanu si ikwallah pananggilan tanu kakagia giunana lagi dana nakil kesan dia kana nakisipaton na dituruun wallah dituruun wallah kami mataan su Allah la yahdi ini yang turuun man huwa musrifun kadzab. Oh tamagula ay manani na buku na sabab ro na miya kalalaanan na ay mananian na di mapia na pengedamtan wa ginawa tanu upama ka magdam tanurunanan apa nang gilaan tanu ipusat da tanu so ginawa tanu adna sakatawa mapi para tiya ini mitiara ini na dilaian diuduian kaya pertanian aging kaya dilaian ini leonian na tingin na ay dila ka nauba ka din diitirusak abukugan nauba kan diitirusak abukugan inaman uto aging kota kasih seriusian saging kutua mapenasun saging kaya ginawa niya naging kutay mananian nana kabukugan kakagi katawanian
agi tu nak didin tu unwal agi ko tahu mengatawa mga buku aya di tabia na tubat siran sa ibu gakiran to sekitano na kedusa tano na kagi kedusa tano na kailangan kita no agi ko tua di tano di kapakapa mga nisa ampun rela si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab roon na sa etan butamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.